saa 8:50 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi, isaa 6:50 ku masaha ngengamasaha GMT, ariko kandi saa 7 saa 9:50 i Nairobi muri Kenya ndetse ni Dar es Salaam muri Tanzania, ni nayo saha iri Dodoma, ni nayo saha kandi iri Mwanza, ni nayo saha iri Mombasa. Ngewe nitwa Jean Paul Nkundineza, aha turi ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Twari twaje kumva icyemezo cy'urukiko kuri uwitwa Ishimwe Dieudonné wiswe Preskid kubera ibihangano yagiye aririmba mu myaka yo hambere atarashinga Rwanda Inspiration Backup. Kwa 26 Gicurasi nibwo yaburanye icyemezo, nibwo yajuririye uru rukiko cyangwa se nibwo uru rukiko rwaburanishije ubujurire bwe kwifunga n'ifungurwa ku cyemezo cyamufatiwe ku 16 Gicurasi mu rukiko rwisumbuye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Impamvu y'abantu ba Kicukiro y'abajuriye baza muri uru rukiko nuko nta fasi y'urukiko rwisumbuye rwa Kicukiro ibaho, noneho bikaba ngombwa ko ifasi ya Nyarugenge ariyo ikurikirana izo manza. Ishimwe Dieudonné yari yatanze impamvu 6 z'ubujurire bwe, tuvuge mu ijambo rimwe ingingo zose yatanze urukiko rwaziteye utwatsi. Bimwe mu mpamvu zikomeye nuko akekwaho ibyaha bikomeye birimo icyaha cyishimisha mubiri ndetse n'icyaha cyo guhoza ku nkeke, kandi abakimureze cyangwa se ababajijwe bakavuga uko byagenze bakiri hanze, umucamanza yavuze ko ashobora kubashyira ku gitutu, bikaba bishobora gutuma bikaba bishobora kuba byakwica iperereza ry'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwasabye ko akomeza gufungwa, icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kikagumaho. Maître Nyembo na Ishimwe Dieudonné bo basaba kurekurwa by'agateganyo. Umucamanza nyuma yo kubigenzura byose yategetse ko Ishimwe Dieudonné akomeza gufungwa iminsi 30 agategereza akazaburana mu mizi. Icyumba cy'urukiko cyari cyiganjemo ibinyamakuru mpuzamahanga, iby'imbere mu gihugu ndetse n'ibikorera ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane bya YouTube. Ntabwo mu Rwanda twari twabona nk'umunyamakuru ukorera kuri Instagram gusa cyangwa kuri Facebook, ariko ahandi barahari. Hano rero YouTube n'ibinyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibinyamakuru mpuzamahanga nibyo byari byaje gukurikirana iki cyemezo cy'isoma. Ariko kandi bamwe mu muryango wa Ishimwe Dieudonné nabo nababonye mu cyumba cy'urukiko, bari baje kumva niba ari kurwa by'agateganyo cyangwa se akaba akomeza gufungwa. Yatanze ingwate y'inzu ye, atanga n'ingwate y'imodoka, n'ingingo yagiye ashingiraho zose byateshejwe agaciro. Reka tuvuge ngo nakomeze yihangana aho ari, ategereze kuburana mu mizi. Twizere ko azaburanishwa nk'uko n'abandi bose uru rukiko rusanzwe rubahera ubutabera ku gihe, nk'uko ubujurire bwe bwihuse. Twizere ko kandi no mu gihe cy'urubanza nyirizina ubujurire bwe urubanza rwe ruzihuta. Nta byinshi twababwira, ariko muri iki kiganiro muraza kubona amwe mu mashusho yaranze iburanisha rya mbere, munabone kandi amashusho yaranze iburanisha ry'uyu munsi. Ibinyamakuru byo byari byinshi, bari biteguye ko ari buze. Tubabwire ko ubushinjacyaha butari muri uru rukiko. Ishimwe Dieudonné ubwe ntihakandagijwe, ariko kandi Maître Emeline Nyembo we yageze mu cyumba cy'urukiko akerereweho iminota nk'icumi, ahita ajya kuri bar arasomerwa. Nyuma y'iburanisha Maître Emeline yahise akomeza, buriya agiye kwitegura kuzaburana mu mizi.